incwadi yabaHebrew 10:24 ithi asiqondane ukuze sivuselelane ethi ukuthanda nokwenza okulungileyo sesingayihlala njengabanye kepha siyake kakhulu ethi lokhu nibona usuku lusondela ithi uma sona amabomu sesinazi iqiniso ethi akusekho umlilo ngozono kuyobe sihlale ukulahlwa kwesabekayo ithi yebo la kolibhuseyo qeda abantu abaphikayo John 8:32 ithi zakulazi iqiniso ithi iso lamkhulula ithi baphethe bathi nesindala Abraham azange sikhoze umuntu naphakade into nisho kanjani zakhulana uJesu wabathi ngiqinisile ngithi kinotha isono usigcina sesono esigcina sihlale endlini phakade John 8:44 ithi mina ngaboyehlo usathane nithanda ukwenza ukufisa kuhlela usathane lwengumbulalo wabantu eqaleni engeke eqinisweni iqiniso lingekho kuye ayekhuluma amanga ukhuluma ngokwakhe engonamanga ezamanga ingoda lokhu ukhuluma iqiniso andikhole yimi John 8:47 ithemba kaThixo yesu makaThixo ingalakanizwa nina andisiwa makaThixo into azaphela ngabaJuda bathi kuye asisho kahle umSamariya unedimoni na uJesu abathi mina anginalo idimoni ngidumisa uyise nina ngeyisa nina Galatia 4:16 ithi ngakho sekisitha kini ontsheni iqiniso na Titus 2:1 ithi abakhuluma ukufaka umfundiso wesilinya ngokuthi abesilisa abakhuleleleyo abaqondayo abaqotho abatehleye ekholweni nasekuthandaneni ithi kunjalo abasifazane abakhulile ithi babafaka umwele bathanda amadoda abo baqonde babenene bahleba amadoda abo Titus 2:15 ithi shumela lezi zinto ithululeke usola angabikho umuntu owesayo Timotheus 3:16 ithi mbhala yonke sikuthixo ilokufundisa nokuthethisa nokululeka nokulunga ukuze umuntu kaThixo aphelele alungisele imisebenzi emihlonke amasahla black 12:1 ithi isifundisa uthanda ukwazi kanti osobe ukwelulela isiphukuphuku amasahla leyo 20:1 ithi umuntu olulekile ayizintamo yakhe ibe lukhuni ithi ufohlozwa masinyane wasibusisa.